rākai tai mata. Kia tūhura ai I ngā kurahina o te ira tangata. Ko ngā whakataitai Manu Kōrero ā-rohe o Mātaatua waka e ngunguru nei. Neke atu I te rua te kau ngā rangatahi no ngā kura, atu I ngā kuri a whārei ki te hirau I whai wāhi atu. E hara te I kura I te tohu o te hauwai tū. O te mate, engari Keira, here ngā tua, heke ngā whakapapa, rere kura, rere toro, hai. Heoi anō, he whakataitai e tino mimiti ana, e ai ki tēnei mā reikura no tūhoi. Kua kaumātua hia te kaupapa o te Manu Kōrero. I te wā pēa iau e kura nei tīmata I nā Manu Kōrero o. Enari, ki te kore tātou e manaaki te Manu Kōrero. Kare kau he kaupapa atu ki te whakahihiri I nā tamariki ki aurua tuki rote I nei mahi. Kia rono ai rātou pēharawa te mana, te whakamauri oho o te Manu Kōrero. Kua aua atu I te rima te kautau, te kaupapa e haere ana me te aha heita turehira hare, ko te rereke haeretanga o ngā tamariki o ēnei rā tētahi take. Ohuei ho mai ko ngā tini pūkaipani te rohi ake nei ngā mate o te tāu. So tahi pēa he mataku. Mataku pēa te nui nā tamariki tāne, kei te pai nā kōtiro, kaha nā kōtiro. Enari pēa nā tamatāne kei te āhua, kaurutun te āwanawana ki roto I a rātau, kai he, kua rīria, kua kataina. Enari, kare kau I te Manu Kōrero ana ke tēnei raruraru, karo tēnā kapahaka tēnei raruraru. E nui ake nā wāhine kei te tuiro tēnā kapahaka tēnei nā mea tāne. Nō reira, e kaha te iwi Māori ki te whakarārai nā kura reo, whakahoki mai nui nā kura reo a timo tima ki roto I nā kura, ahakoa ārohe, āwaka, āmotu, ākurarani. And to my heitiki that sits above my heart, your mokopuna is here. As head girl of Whakataane High School, it is quite... We had 4 Manu Kōrero speakers at the start of this practice time. 2 have pulled out, and I think that was, too nervous, too scared. And I think, as the head girl, it is sad to see that happen, but at the same time, it's still good to see those ones out there. We have a senior deputy head girl, Te Maisa Mark, speaking today, and Waifakata is a junior, and talking about how we are unapologetically Māori. And so I think that, even though people pull out and don't do it, it's still good to see those ones get up there and do it for us and do it for themselves. And be unapologetically Māori is just, that's what it's all about. Ahakoa ngā mānukanuka hei tā kāia haerewa o te whare kuro maua o ko te tūrangatira te whāinga. Whakapa mai rā koe I te amate a haipau whenua, mo ngā tirangi nui, mo ngā tipu kera mo te rangi hauhi. I hiki I te manuka I runga I te whakaaro e mate ana te reo o te rangatahi. I nei momo mai, ka ore he hia kore nō rātau ki te mahi nei mahi. Nō reira he heki ake I te manuka ki te whakatauira, a ki aku tuakana, ki aku taina. A he oranga o roto I nei mahi. I te mutunga iho nō te ihu I puta, I te wahanga pei te here nui. E noho whakaiti ana. Ai runga I te rangi Māori e, a Mātaatua Moana, Mātaatua kura. E hara nōku ana ke tēnei Wikitoria, engari no te kura. Ko toru tau, hohua tū te ngaihe, whātau. A hohua tū te ngaihe e noho ana I wainganui a tātou o te Moana. Nō reira he ke anō. Ia hohua ki runga ki tō tātou kura, ki runga ki te whare kura o mō, ki te Moana o Tauranga. E ko ana te ngākau. Toko whā ēnei tamariki ka whakakanohi I te rohe ki te whakataitai ā-motu, katu ki te waipaunamu. Keira Williams, atu I te reo irirangi o Moana, mā Aukaha.